Ćao drugari, moje ime je Aleksa. Danas u ovom, hajde da kažemo klipu, mada nije klip, bih želeo sa vama da podelim par informacija za koje smatram da mogu biti od značaja za sagledavanje celokupnog stanja u našem YouTube društvu, ajde tako da nazovem. Pre neki dan imao sam prilike da pričam sa jednim dečkićem koji ima 7 godina i koji treba da krene u osnovnu školu. Pričali smo o YouTube-u kao i o ostalim temama od značaja za mlade. Ja sam tu priliku iskoristio da ga pitam da li prati YouTubere i koji mu je omiljeni YouTuber. Na sreću ili na žalost nekih, odgovor koji sam očekivao da ću dobiti, a to je Baka Prase, nisam dobio, već je tom dečkiću omiljeni YouTuber Bogdan Lalić, zvani Serbian Games BL. Moj savjet tom dečkiću je bio da, s obzirom da je još uvek mlad, pazi šta gleda na YouTube-u i da uvek gleda one klipove koji su za njegov uzrast. A ne da gleda sve ono što može i negativno uticati na razvoj njegovog kako mentalnog, tako i fizičkog sklopa, jer dete sa 7 godina je podložno manipulaciji. Teško mi je dok ovo govorim, jer znam da mnoga deca danas prate nekvalitetan sadržaj kako na YouTube-u, tako i na televiziji. I zbog toga je nama omladina zatupljena, zbog toga nam mladi ne razmišljaju kako treba i ne bore se za svoje dobro, već samo gledaju kako da nije na pravi, htedok da kažem na pravi, na loš način kako da postanu popularni. Deco, moja vam je poruka kao neko ko je malo stariji, ko se bavi poslom YouTube-a. Donekle nisam YouTuber, ali sa druge strane se bavim jednim poslom koji je vezan za YouTube, a to je marketing. Pre nego što pogledate klip, prvo se zapitajte šta ćete i da li ćete naučiti iz njega nešto pozitivno ili negativno. Isto tako zapitajte se da li sadržaj koji gledate može negativno uticati na vas i na vašu okolinu. Također uvijek gledajte da prilagodite sadržaj koji gledate onome šta želite da postignete, ali pre svega da prilagodite godinama koje imate. Jer ne može isti sadržaj da razume neko ko ima 10 godina i neko ko ima 23 godine. Jednostavno, mentalni sklop nije isti, zanimanje, odnosno ono što zanima dete od 10 godina ne zanima i čoveka od 20, odnosno mladog čoveka od 23 godine. Poenta cele ove moje priče je da uvek, bez obzira da li se radi o YouTube, gledanju klipova ili o nekoj drugoj životnoj situaciji, uvek razmislite kakve posljedice može da ima nešto na vas. Naprimjer, gledanje klipa ili neka situacija životna i da iz toga izvučete poentu. Da li će vas, naprimjer, neka reč koju izgovorite koštati u negativnom smislu ili će vam doneti dobro. Da ne tupim mnogo, ovaj razgovor već ide na 5 minuta.
Nadam se da sam uspeo da vas nešto naučim, a o ovoj temi napišite mi u komentarima šta vi mislite. Pozdrav!